Grad Čačak će obezbediti besplatne udžbenike za osnovce od 1. do 4. razreda, a dobre vesti stižu i za predškolce. Idemo do naše Marije Nikitović. Marija, reci nam o čemu je reč. Upravo tako. U najavi smo rekli da je veoma važno ta odluka da se ove godine grad uključio u, da kažem, novu školsku godinu time što će obezbediti besplatne udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda. A što se tiče predškolaca, oni će dobiti nov i modern vrtić. Više detalja imamo i sagovornik, to je pomoćnik gradonačelnika Čačka, Miroslav Petković, kome želimo dobro jutro. Hvala što govorite za Euronews. Najpre da pojasnimo ko dobija udžbenike i na koji način roditelji mogu da se prijave ili konkurišu za ovu meru. Dobro jutro. Grad Čačak će za narednu školsku godinu obezbediti besplatne udžbenike za osnovce od 1. do 4. razreda. Nedavno je završen upis za više od 1000 novih prvaka i trenutno smo u fazi kada škole dostavljaju podatke o učenicima, odnosno njihovim roditeljima i zakonskim zastupnicima, na čije račune ćemo odmah nakon toga, nakon prikupljene cele dokumentacije, uplatiti po 10.000 dinara. Vrlo brzo posle toga pristupit ćemo po sličnoj proceduri isplati sredstava i za učenike, odnosno njihove roditelje i zakonske zastupnike za 2., 3. i 4. razred, tako da do početka nove školske godine svi će ne dobiti sredstva kojima će moći da kupe udžbenike. Recite mi, sada je to mera dakle od 1. do 4. razreda, da li već negde postoji mogućnost da i svi osnovci dobiju besplatne udžbenike? Naravno, to je neki plan za narednu budžetsku godinu kada ćemo predvidjeti sredstva da to budu učenici od 1. do 8. razreda, ali postoje i naznake da će i Vlada Republike Srbije doneti sličnu odluku da udžbenici za sve osnovce budu besplatni, tako da sačekat ćemo i tu meru, pa ukoliko ne bude to doneta ta odluka, onda ćemo pristupiti u budžetskim sredstvima grada Čačka isplati tih sredstava. Ja sam u najavi rekla da su lepe vesti stigle juče što se tiče upotrebne dozvole. Vrtić u obližnjem selu Zablaće, dakle, dobije upotrebnu dozvolu. Da pojasnimo našim gledalcima zašto je za grad Čačak ova investicija toliko važna. Još jedna sjajna vest stiže iz Čačka, odnosi se upravo na naš najmlađi grad Čačak zajedno sa Ministarstvom prosvete i Svetskom bankom kroz projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje izgradio nov savremen vrtić u Zablaću površine 800 kvadrata. U njemu će biti smešteno 120 mališana, oni će biti smešteni u 2 jaslene i 4 vrtićke grupe, pored soba za decu, višenamenske sale, kancelarija za vaspitače, izolacione sobe za bolesnu decu, arhiva, prostora za portira, velikog dvorišta, igrališta koje je tamo izgrađeno, parkinga. Mislim da stvaramo sjajne uslove za boravak dece. Država, odnosno Ministarstvo prosvete je preko Svetske banke obezbedilo 167 miliona dinara, grad Čačak 14 miliona dinara, kupili smo zemljište površine 40 ari, komunalno ga opremili, izradili projektno-tehničku dokumentaciju i kao što ste rekli, juče je stiglo rešenje o upotrebnoj dozvoli, tako da vrlo brzo očekujemo da 120 mališana iz Zablaća, ali i 10 naseljenih mesta koji se nalaze na tom prostoru krenu u ovaj vrtić. Tako da u vrtiću Maslačak uskoro očekujemo dečiju graju i zaista da deca imaju vrhunske uslove u objektu koji je izgrađen po najsavremenijim standardima. Mislim da će imati priliku da deca i sa seoskog područja imaju jednake uslove kao i u gradu. Da pomenemo samo, Zablaće je selo, ali i više i kao prigradsko naselje. Da li postoji mogućnost da još neko od obližnjih većih sela dobije tako neki modern objekat? Ima li takvih planova? Pa ja sam siguran da vi znate da mi imamo 2 predškolske ustanove. Jedna, da kažemo, je titular na vrtićima na gradskom području, a grad Čačak je verovatno jedan od retkih lokalnih samouprava gde i na seoskom području imamo svoje vrtiće. U svim većim naseljenim mestima u okolini Čačka, da kažemo na seoskom području već postoje vrtići, ali svakako se ukazuje potreba sa još nekim sredinama koje su izrazile tu želju i siguran sam da ćemo i u narednom periodu u saradnji i sa Vladom Republike Srbije, ali i sopstvenih sredstava i kroz učešće u raznim projektima koji se pojavljuju za finansiranje za ovakve namene, iskoristiti to i izgraditi u narednom periodu još neki vrtić u Čačku. Hvala vam, Miroslave. Eto, dakle, čuli ste, to su lepe vesti što se tiče predstojeće školske godine. Ja ću još samo dodati da ovde u Moravičkom okrugu i opština Lučani je nedavno donela sličnu meru. Oni su opredelili sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovce, dakle od 1. do 8. razreda. Studio.
Marija, hvala na ovoj priči i lepim vestima, kako si i sama rekla, iz Čačka.